kita kipinangi dopik lah. Ningkan phone nak sok salam mati. Last 5 years. Nah, so reply si ni itu kita tu. Alang itu 60 isi alama pakai. Oh, ASC atum ke regional party hian APSLC functional source sabar. Kita pini arni anta ni itu APSLC fan source sepina. Ni itu clarification sih answer sih kicot lah. Arlah so answer pakai. Ningkan phone nak source apa? Kipinangi dopik lah. Ipong ada press conference along mangke, lagi, atum nang kasor support, ni itu reply ya, abang itu, lasi, langsung clarification abang sih ini itu kita pancing ko media long, sosial media long, aku dah ni itu timum, ni itu mereka kasor sakali, APSLC election tanpa thurapiat nak, joint candidate. Seat sharing tame, alliance tame, ajak tame, serta thorna. Aku ni letum tiket hang heke. GI kata akan dia support oleh cecok. Setelah tumpu itu, lasi nilitum ke kasorsa kali reply sih picot dalam situ. Last 5 years latum APSLC atum BJP apa sorsa se. Kongres akan sorsa se, setelah ASPC apa lok si kasorsa, pasti langsung a reply bangke ni lisung kipiye bangke la non MP election ositi, MP election a result hello, ningkan po kedam tak ni lisung APSLC nang kasorsa po, langsung reply bangke ni lisung ASPC kipiye ke, June tarik kian ni langsung reply ke lok. Nilitum PC latum than ka request ma ka advice ma langsung alam kapati pega po Congress ke latum ka chipati bokale ke first part ke latum chilong jai kathar ba nehelo alliance candidate India bloc alliance candidate ke Congress tu ke immediately react latum mati alliance along chimpai vectin dan sialang lima ke declare react lo Congress tu counter dah lo, alam sa reply tihai maja itu kan, tihai je. Ansar mat saya alam ni. AFCC benda, aku disi claim rapiat, movement dah claim rapiat na, mu election nang le lote seat sharing tame, alliance assistant dan tame, ayat understand tame bang, na puro lata damju. Aku kongres along si kita mati. Lasi lahai kat dua be. Akhela ke in one way directly or indirectly BJP apa election ka tihai kama base APSLC mate jai katha claim lalu lasi la Congress along ke dam lapen APSLC pen ASCC tu men claim rakte pe ko asal le ke non thek June tarik clear ni langsung a reply mangke lakui. They will get bigger surprise. Lai sila. Hini alama mangke APSLC tu banyak itu kita ngomong ya lah. 1969, 1972, 69 ke Assam reorganize lo Meghalaya. Lapen 1972 ke entire Northeast masih reorganize lo. Hal bangsa ka reorganize hutan. Central government itu एक proposal nang tilum itu. Seta APSLC a leader to na betrayed. Congress a leader to na chinkiema. Joint conspiracy le. APSLC la pen Congress to joint conspiracy claim si 1969 la Assam reorganize hutan. La pen la 1972 Northeast reorganize hutan. Jadi tu oton mastek long le Karbi long la pen si sakit mate Karbi le pen di masa tu. Ate 1969 ane kan mistake le government itu. Cini lo tu. Mistake claim tang ko bang. Pasti 1969 na mistake bang ke 1972 ni kan correct. Son claim lagi mati. Sita that was not done. Lagi malu APSLC pen Congress tu dicok cepur. APSLC tu dicok cia lama bang ke kadu ada cini lo. Ada lah tu negotiation ho
entire process of negotiation bangke Kargil akan di masa leaders bangke than ponte. What actually transpired in the entire process of the negotiation. Lasi Kargil akan di masa leader bangke optional level si biko ko bangke chini de delu. Autonomous state dalam bang Karjanglong akan di Arab bangke. Api chini lo lake der APSLC conference 1969 Turang Garohil selong kemanok silang salam chini lo lata kachini la keceng mengkali hala delegate session ho APSLC secretary bang report ki piu hada kan si chini lo Karbianglong la peninsuls delegate si tumba ye Karbianglong la peninsul sarap in autonomous state bang nanti tidak lo optional level lo si bikap lo okay secretary report lo hala so si chini hada masih Bapram Singh na pen Baralong terang tu protes lo, latum hello, APSLC Karbianglong unit, alida halah masuk, presiden lo, Baralong terang ke sekretari ke Bapram Singh na, latum ada masih protes lo, serta protes serta akhir bangke latum pulo, itu Karbianglong wang tu, ngasih wai, serta Karbianglong Autonomous Council ke halah masuk ke kongres tu si cari ke kongres tu ta prokredit lo. Nasi tak bang iklan dah. Karbianglong lah peninsul autonomous state dalam apa? APSLC kan, Kongres dan Joint Conspiracy kan si halah pada cerita. Nah, nanti pada bila mati long tu pada. Lasi, this is the proper time. Nona bang correct time 1969 aningkan. Kongres dan APSLC atun si autonomous state kita tentang tarik kora trok. Dari itu truk ni itu, Karbianglong Autonomous Council asal kan itu memorandum kilo, Home Minister akan kilo, Assam Chief Minister akan itu memorandum kilo. Ada situ dah memorandum punya itu talong, rada pun talong, itu jurnalis itu talong. Ada situ dah. Ni itu memorandum kalau semua pendidikan ini ialah anda tahu kan? 1969 ni kan, 1972 ni kan ke APSLC pen Kongres atau si Autonomous State bang itu beda. Nasi reorganization a process of incompleted. A process banking it was left incompleted. Pajujede, pacoklim beda. Langsung opsi autonomous state antang mate separate state antang itu Karbianglong, West Karbianglong, late di Mahasau district antang di pokok sendiri. Langsung tak saksi. Jadi tu pulau, nang itu BJP itu tak batai eleksional. Nanti cakap, election manifesto lo betul, nanti itu partai dokumen lo betul. Small state agenda nanti itu malam dulu itu. Tapi ini yang nanti itu partai lah. La senona berupa plain not, usi, akhirnya itu orang menghantar kecil mayu kan itu dulu. Soalnya saksi yang seperti kreni, mas dari kreni yang sama Chief Minister dan kecil mayu tak, ini itu merasa lampu ini dulu. Lapen ke, nanti cakap dulu. Mana saja nanti cakap nanti election itu. Karena itu cicaknya kita election itu kopi. Tapi talk senang itu. Asam government level ta official talk senang itu. Ada central government apa pressure itu talk senang pihak yang itu. Setelah so akhir kan itu kita handle. APSLC atau Kongres atau ke autonomous state isu ada mati. Isu ada. Pini hari job hele APSLC atau Tumia dia lo autonomous state slogan hang sita press media thingno jai kathar autonomous state alam nahi sita neli pini APSLC apan challenge jai kathar apan personally neli tu SC kan challenge latum pini anda autonomous state memorandum ipak antak pipelan neli challenge lo till today ipak bak memorandum autonomous state yang memorandum सरकार APSLC internet paling lebih lah. Even PGR kita tahu tu memorandum awal. Nilai tu cisau dek, kerana long cisau dek apa sih? Tapi ngambil lagi perang lah. Alah bukan long walk kami pergi election kita. People long walk kan dia. Stop walk cipta ni orang tu. Tengah itu. Nah itu lah sila. So reply ni tu benar pihak. Rara kena pihak. Jadi kata APSLC itu tak pihak autonomous state kaya sih memang nami patah tu period. Alam kita kali
Latung non orang otonomas state alam kaniye PGR alam kaniye no. ASC, KSA, KMC itu cisomo. 1986 pen otonomas state क्या? Halo bang Sulti, 60 rule pen nak pemainah tu ni kita lakukan kritik dulu. Otonomas state pada 60 rule tangguh pen lakukan negara dulu. Sa unya nak kike non ke lakukan. Otonomas state lama pada ni ye. Sa otonomas state memang nak kita dulu. Lain itu mafanda kan dengan mainah tu tadi. Nakapa 600 tadi. Even Kaskom Jakarta Banta kamay nasunatan sila sa episode sijay ka kada itu game. Nani tumen polo la episode ini pin pura lo pinyenda itak ta pikena. Kami alang itum cipu chulo jay inglong so pan ka cara kom jige itum episode si tum chalo. Ani SDC nani Congress nani bit me cara kom dek kila si episode ne pai dek nang pu pala sila kong suk tang hi nang tumen pi puji. APSLC akan ke mengilik ya teman. 1969 otonomas state naga coba orang telah teman political punishment pinang. Political punishment pinang lah proses itu. What people ada po? Kicok punya punishment pilon dulu. Jail lagi peng nama power lagi dua kali mati. Nasi what people dia angkat. Nasi APSLC akan ke pahai dulu. Lapen atum jong hele hang kamu pendek dia dulu. Memang orang tak tak menapik langkah. Jadi kata jauh sedang iklan kelihatan nak itu jurnalis tu nak iklan kamu kita hak betul. Paklan kita lo berarti sekarang. Jadi kata nanti tu kita paklan kita lo kan. IP dia report. Nah, long so kacang horn pun horn reflect dia. Long so kan kacang jong si kacang horn pun kopiah kam si ukil go boy kan. Natum kacang pajar pula. Lorin juti go boy kan. Pisik pajar pula. Alliance kita. Alam ni kopi si India Block Alliance meeting orang dum dede tu. Ukil gogoi kan kaci pajar ku, Lorin Juti gogoi kan kaci pajar ku kalau inglong aso kan kampung nang kali mati. Untuk tu labang so Assamese government atau Mahoma government untuk otonomas state nak dede. Betul si rekomend medalo. Terima kasih.